Dobro večer svima, možete sjesti. Ok. Ja sam Živko iz Makedonije. Pastor iz Makedonije, ali sam 8 godina iz mog života proveo ovdje u Hrvatskoj. Šta studirati, šta nešto drugo raditi. I Hrvatska mi je veoma pri srcu. A ja se nadam da me moj hrvatski jezik neće izdati do kraja, jer jako ne propovjedam na hrvatskom svaki dan. Vidjet ćemo kako će sve to ići. Ok. Jesmo ok? Dobro. Temu na koju govorimo ovaj srcokret na ovom festivalu je iznad svih valova. I danas želim pročitati jedan poznati tekst o jednom od onih teksta u Bibliji gdje piše o jednoj oluji. Ovako, u mojoj crkvi, kad god čitamo Božju riječ, ja zamolim ljude da ustanu i da stojimo i da slušamo pažljivo. Ali može? Ja se ispričavam. Ajmo ustati. Ok, čitam Evanđelje po Marku, 6. poglavlje, 45 do 51. Kaže ovako, slušajte pažljivo. I odmah je primorao svoje učenike da uđu u lađu i odu naprijed na drugu stranu prema Betsaidi, dok je on raspuštao narod. I pošto ih je raspustio, otišao je na goru moliti. A kad se spustila večer, lađa je bila nasred mora, a on sam na kopnu. I vidio ih je kako se muče veslujući, jer im je bio protivan vjetar, te je oko 4. noćne straže došao k njima, hodajući po moru. I htio ih je mimoići, a oni, kad su ga vidjeli, gdje hoda po moru, pomislili su da je duh, te počeli vikati, jer su ga svi vidjeli i uznemirili se. A on im je odmah progovorio, te rekao, raspoložite se, ja sam, ne bojte se. Zatim se popeo k njima u lađu, i vjetar je utihnuo. Gospode, molimo te da dođeš večeras tvojim svetim duhom i nam govoriš u naša srca da čujemo tvoje riječi. Amen. Možete sjesti. Znate, dok sam razmišljao o festivalu i ono što sam trebao govoriti sada, za ovu poruku o vama kao generacija koja raste svoj kršćanski identitet, možda koji se suočava sa pitanjima koji nisu ona laka pitanja, pitanja možda koje ćete tek odgovarati u životu. Vjerujem da mi je ovaj dio puno govorio za vas kao generacija. Meni je u biti prije otprilike 20 godina, ja sam bio na jednoj takvoj konferenciji u Poljskoj gdje sam čitao ovaj dio. I onda je to bio prvi put kada sam vidio prvi put u životu da onu treću dimenziju Božje riječi. Ne znam da li ste osjetili tu treću dimenziju Božje riječi. To nije ono što čitate na površini, nego je ono što Bog u biti govori tebi osobno. Onda sam prvi put u životu, iako sam ja sam porastao u crkvi, moj tata je pastor, slušao sam propovjedi svugdje, bio sam, dok je tata studirao teologiju, bio sam ja tamo na fakultetu i znam sve u Bibliji, znam sam sve priče, sve sam znao. Ali prije 20 godina, onda je onako Bog otkrio prvi put u mom životu, tu treću dimenziju njegove riječi. Iskusio sam da Bog meni osobno nešto može govoriti preko Božje riječi. Od tada do sad, kad god sjednem čitati Bibliju, to nije samo racionalni pristup da vidim šta piše u Bibliji, jer crkva tako kaže da je dobro čitati Bibliju i tako dalje, nego onako, baš sam otvoren da vidim šta Bog ima reći meni osobno. Što smo pročitali ovaj dio? U ovoj odjeljku nalazimo se na jednom putovanju sa apostolima i smo u lađi. Prekjučer smo bili u Splitu sa obitelji i onda vidjeli smo neke jahte koji su onako predivne. Ste vidjeli jahte? To je wow, neki prizor, pa smo čitali čija je jahta, komu pripada i tako dalje. Mislim da su apostoli nisu bili na nikakvu jahtu. To je bila neka mala lađica gdje
mali vjetar će možete opuknuti da padneš sa lađe. Nisu oni bili na neki veliki brod po Karibima ili po Jadranu u neki all-inclusive tretmanu. Već to je putovanje na koje ih je Isus poslao. Nismo sigurni što Isus želi od njih u tom trenutku, ali smo sigurni da su u lađici i da prijelaze na drugu stranu obale preko mora. To što je trebalo biti, znate, oni koji su bili u lađu su bili iskusni ribari. Oni znaju, sve to znaju operirati i tako dalje. Ali ono što je trebalo biti laka stvar za njih je postala jedna bitka za život ili smrt. Dok su veslali, odnikud pojavi se oluja. Ja mislim da oluje u životu uvijek onako neplanirano dolaze u naš život. Dolaze oluje kad ne očekujemo i poremete sve što smo mi očekivali u životu. Čak i kad smo pripremljeni ili čak upozoreni, kad oluje dođu, to nije laka stvar. Svako putovanje preko mora je rizik. Nikad nije dobro naći se u nekoj oluji, ali kad je samopouzdanje na 100% i onda se odjednom osjetiš da nemaš apsolutno nikakvu kontrolu situacije, to je pravi izazov. Ponekad, to što je interesantno, ponekad životne oluje, one teške oluje, dolaze nakon najveće pobjede koje imamo u životu. Samo razmislite šta se dogodilo prije te oluje. Prije te oluje imamo situaciju gdje je Isus sa apostolima. Imamo 5000 ljudi pa ja mislim da sjede baš na sličan način. Slušaju Isus kako propovjeda, bez mikrofona. I to je baš prava stvar. Kako se Isus drao, ja nemam pojma kako su ga svi slušali. To je meni ne mogu razumjeti. Ali imamo 5000 gladnih usti. I onda žele jest. I događa se čudo. Isus uzima 5 kruha i 2 ribe i nahrani sve te 5000 ljude. U tom trenutku da si apostol, to je prava stvar. Nisi samo onaj koji je jeo kruh, ti si u biti bio pored koji je napravio čudo. I to je prava stvar. Ljudi te gledaju, od okolo gledaju da ti stojiš s Isusom, pričaš s njime i onda se čudo dogodi. To je jako dobra pozicija, jel da? To je pobjeda u životu, jako dobra pobjeda. U jednom trenutku su heroji koji uživaju tu pobjedu, jel da? Već u sljedećem trenutku se bore za svoj život. Jeste ikad iskusili takve drastične, ja bih rekao mood swingove? Jedan trenutak se osjeća da si na vrhu planine, pun života, život pun prijatelja i već u drugom trenutku imaš osjećaj da ti se život raspada. Ponekad to su samo osjećaji koji dođu i lako prolaze, ali ponekad to su pitanje koje uvijek se pojave kada ne očekivamo. Kada uđemo u neki takav produženi mood, bad mood i jednostavno ne znamo šta sa sobom, osjećaš kao da si ti sam na svijetu u takvom stanju. Sve u čemu si bio siguran, više nisi siguran, jednostavno osjećaš kao da tlo pod nogama nestaje. Moguće je, sam razmisli, moguće je da prolaziš kroz neku životnu tranziciju. Vi ste u godinama ili u dobi kada promjene u životu su jako ubrzane. Do jučer si bio dijete i onda si tinejdžer i onda nakon tinejdžera očekuje se malo više odgovornosti od tebe i tako dalje. I to su velike promjene, jako velike promjene. I ponekad te promjene dođu nije baš lako proći kroz te promjene. Ponekad zaglavimo u neku životnu tranziciju. A šta je tranzicija? Tranzicija ili prijelaz je proces ili period promjene od jednog stanja u drugo ili iz jedne životne situacije u drugu. Nešto novo se događa u životu, nešto se promijenilo, a ti nisi čak ni potpuno svjestan tome. Ali znaš da nije sve isto kao što je bilo i nalaziš se u tom prijelazu a što sada? Kud sad? Kako da odgovorim sad na to? Šta se događa? Imam kontrolu. Ja po prirodi sam malo sporiji da skontam neke stvari u životu. Ja sam spor. Ja sebe sam zvao, ne znam da li će vam to značiti nešto, sebe sam zvao dizelašar. Nisam
auto koji je na benzin, da ide brzo, ja sam dizelaš, onako malo sporije to ide kod mene. Pa tako sjećam se moje prve tranzicije u životu, ali to sam skontao nakon nekoliko godina svakako. U biti negdje oko 9. godine mog života skontao sam da i ja postojim. Ne šalim se. Oko 9. godine ja sam skužio da i ja postojim. To je to. Znači nije svijet ok, ali i ja postojim. To se dogodilo kad smo se kao obitelj doselili u Hrvatskoj iz Makedonije. Do 9. godine smo živjeli u Makedoniji, relativno mirnom kraju. Ja izađem ujutro i onda me niko ne zna di sam jer je sve onako normalno, predivno i tako dalje. I onda smo se preselili u Osijeku. Jel ima neko iz Osijeka ovdje? Je, tako moji dragi Osječani. Ok, i onda u mojoj novoj školi, Jagode Truhelke tamo, dobio sam jednu onako životnu šamarčinu i probudio sam se. Skontao sam da ja postojim. Skužio sam da nešto novo se dešava. U trenutku nisam bio svjestan da prolazim kroz tu neku životnu oluju, ali je to prva godina bila teška. Jezik je bio težak naučiti. Bilo je teško uhodati se u novom razredu, nova okolina, pa onda bio i rat. To iskustvo te prve oluje u životu je postao kao trigger za mene za nadalje. Uvijek kada bih se pronašao u nekoj sličnoj situaciji, životnoj oluji, kao da se isti osjećaji podižu unutra u meni, usamljenost, strah. I onda se aktivira onaj instinkt samodržanja, self-preservation, povučeš se, onda gradiš zidove, da razmisliš kako da reagiram i tako dalje. Neke oluje u životu koje prolazimo markiraju naš život. Nisu neke male oluje. Možda se čine male, ali markiraju naš život. I čini se da nikad ne prestaju, nego dolaze kao na valove. Tamo misliš da su nestale, pojavi se drugi talas od nikod i onda te preplavi. Ne znam koja je životna oluja, može iz koje životne oluje ti dolaziš, ali to može biti svakakva situacija. Za mene to je bila škola. Evo, nova sredina i škola. I onda je to bila neka oluja koja nije bila lagana. Možda tvoja oluja se nalazi negdje u obitelji. Možda ti se suočavaš s nečim koje nije laka situacija. Možda niko ne zna o tome. Možda sam prolaziš kroz tu stvar. Možda je nešto u društvu, one prijatelje koje imaš. Možda tamo prolaziš neku oluju. Može biti nešto na Instagramu koje se dogodilo. Ili ko zna šta. Možda neki bullying. Šta ja znam, svašta ima. Neki oluje jednostavno su malo veće od one trenutačne mood swingove koje se mogu pojaviti. To što je gore u cijeloj situaciji je da nemaš izbora i moraš produžiti dalje, ali nisi sasvim siguran što ćeš dalje. Ne možeš jednostavno pauzirati život. Jel da? Nađeš se u oluji i stisneš pauzu. Čekaj sad da skontam šta ću. Koji je sljedeći korak? Jednostavno život teče, vrijeme teče, moraš otići dalje. Svi pucaju oko mene samopouzdanja osim mene. Ja moram nekako sve to odglumiti. I se čuli za ovo? Fake it until you make it. Ponekad to je životni stil. Fake it until you make it. Jednostavno odglumiš nešto dok ne prođe taj talas. Otprilike to je osjećaj tranzicije u životu. To je nelagodan osjećaj. U biti apostoli u toj lađi su se osjećali malo gore od mene. Ja sam bio sasvim ok. Jer oni su se zapravo borili za svoj život. U lađi su. Oluja hara oko njih. Oni nemaju kuda. Jednostavno nemaju. Nego moraju produžiti ka obali gdje ih je Isus uputio. Što činiti dalje? Neka pitanja koja su mene uvijek mučila. Prvo, borio sam se sa FOMO. Se neko od vas bori sa FOMO? Fear of missing out. Niko? Wow. Ne vjerujem, ali uvijek sam se plašio da budem onaj ugroženi vid. Kršćanin koji je u biti kršćanin. Kršćanin koji u biti vjeruje u ono što vjeruje. Uvijek sam se plašio što ako društvo ide u smjeru gdje znam da ne treba otići. Kako ću ja izreagirati? Što ću ja odgovoriti na to? Kad se nađemo u takvom stanju, obično imamo dvije opcije. Imamo dvije opcije, nemamo trećeg, imamo dvije opcije. Prva, jedna
jedna opcija. Prva opcija je, ja sam je narekao galama. Što više galame u životu, kako bi ugušili ta pitanja koja dolaze u naša srca. Što više Reels, TikToka, Instagrama, filmova, kuža, šta god, ne znam šta god sve koristite. Kako ne bi samo mislili na ta pitanja. Galama nam je izlazak iz te krize. I znamo da je, izlazak traje kratko, jer uvijek kad galama nestane i dođe tišina, onda pitanja su sve glasnije i glasnije. I onda nema što zaustaviti. Ali ima i drugu opciju. Ima još jedna opcija. Druga opcija je suočiti se s tim pitanjima i bez ikakvog straha baciti ta pitanja Isusu. I znate šta? Ne samo baciti ta pitanja Isusu, nego i očekivati da nam ta pitanja on odgovori. Očekivati. Mislite da se Isus plaši naših pitanja? Mislite da imate kod vas sada u vas pitanje za koje Isus će ovako napraviti? Nisam to očekivao od tebi. Ne postoji tako pitanje. Znate zašto? Zato što čak i pismo kaže da je Isus bio kušan u svemu. U svemu. Čak i one najglupije stvari iz koje prolaziš, Isus je bio kušan u svemu. Isus je imao svakako iskušenje. Kad god dođemo pitanjima, ne samo što nas razumije racionalno, ali znamo da Bog nas razumije racionalno. Jel da? Isus nas razumije iskustveno. Razumijete? On je iskusio to što si ti iskusio. Te borbe, te kušnje koje ti imaš, on je to iskusio. To nije samo racionalno spoznanje, nego iskustveno. Jer on je bio jedan od nas. Bez straha i puno uvjerenosti. Druga opcija je pristupiti u molitvi i čitanju Božje riječi i očekivati od Isusa da nam govori. Ne zato što mi znamo postavljati dobra pitanja, nego zato što je on obećao da će biti s nama do samog kraja. Neki mali detalji iz teksta koje sam čitao otkrivaju gdje je Isus i što on radi dok se mi nalazimo u životnim olujama. Prva stvar koju čitamo tamo je ova. Prva stvar koju vidimo u tekstu je dok su se apostoli borili tom olujom, Isus se molio. Isus je bio na planini i on se molio. Apostol Pavao na jednom mjestu kaže da je Isus naš posjednik ili zastupnik. Kad god se suočavamo u nevoljama, ne samo da nas gleda, nego on je aktivan u toj duhovnoj borbi i bori se za nas. Kad god se osjetiš usamljen, znaj da kao i apostoli u toj lađi, to nije bila laka bitka. Oni su se suočili sa velikom olujom. Groznom olujom. Ali Isus se molio. Nisu ga mogli vidjeti, ali Isus je bio na toj planini i molio se. Druga stvar, vidio ih je kako se muče. Čak i kada Isus samo nas vidi, nije to uzaludna stvar. Uvijek kad se pojave oluje u životu, bit ćete izazvani da popustite na taj pritisak. Jednostavno da se prepustite toku koji ide prema vas. Suprotstaviti se olujama izgleda baš na ono kako su se apostoli borili tom olujom. Vjetar im je bio protivan. I ponekad život tako izgleda. I osjećaš se kao da ne hodaš ovako ispravljeno, nego ovako, onako boriš se vjetrovima koji dolaze prema tebi. Ne znaš kako da se boriš ponekad i onda ponekad se čini da je lakše samo da se prepustiš tom toku. Ima jedna važna stvar koju ne smijemo zaboraviti. Možda kad nas talasi preplave, mi ne možemo vidjeti i Isusa, ali on nas vidi. Jer on je na planini, onda ima vidik bolji. Onda vidi nas gdje jesmo i dolazi u pravi trenutak. Najgora stvar u cijeloj priči, meni se čini da Isusa nema nigdje na vidiku, kad ste u toj laži, kad dolaze ti talasi, nema nigdje u vidiku njega. Iz perspektive Petra i Ivana i svi ostali, čini se da uopće nije zainteresiran što se oni muče. Ima još jedna priča o oluji u Marku 4. poglavlje, to je prva oluja. Ovo što sam sad čitao je druga oluja. Prva oluja kad se dogodila, na drugom mjestu, u jednoj drugoj oluji, u ovoj drugoj, čak i kada je Isus bio s njima u lađi, on je spavao. Ja ne znam što je gore. Da Isusa nema u lađi i onda se boriš sam
onda uspijem, ne uspijem, to je to. Ili da je Isus u lađi, ali da spava. Ne znam što je gori. Ali zašto su apostoli i evanđelisti odlučili zapisati tu priču nekoliko evanđelja? I pored svih stvari koje Isus učinio, to je bila priča koju su svi odlučili zapisati i naglasiti. Ljudi, slušajte me pažljivo sad. Želim da me čujete, jer to je jako važna stvar. Vrhunac te priče nije hodanje po vodi. Iako se čini prava stvar, da budeš u stanju hodati po vodi. Vrhunac priče nije hodanje po vodi. Hodanje po vodi je služilo većem cilju koji je Isus imao. Kada Isus dolazi u tvoj život, ne dolazi samo da te zadivi i da ti pokaže da može hodati po vodi, ne dolazi čak ni samo umiriti more i oluje u životu. On uvijek dođe i najprije i najvažnije da se otkrije pred tebe, da ti njega upoznaš bolje. To je najvažnija stvar. Važniju stvar od te stvari ne postoji. Nema ništa važnije od toga. Ne znam koje oluje želiš umiriti, ne znam s čim se suočavaš u životu, ali hodanje po vodi nije vrhunac te priče, nego ti upoznati Krista. Sva čuda koja se dešavaju po putu su samo znakove njegove prisutnosti u životu. Čuda nisu cilj. Cilj je sam on. Cilj je Isus. Amen. Vrhunac te priče, ako čitamo pravilno tu priču, vrhunac te priče nalazi se u riječima ja sam, ne bojte se. Ja sam, ne bojte se. Znate gdje je Bog to prvi izgovorio? Znate gdje je Bog to prvi put izgovorio? Prvi put je bio u Starom Zavjetu. Kada je Mojsije susreo Boga onim gorućim grmom i kada je Mojsije pitao Boga koje je tvoje ime, kako se zoveš? Božje ime je bilo ja sam. Ja sam. Ja sam je bilo ime kojim se Bog predstavio Mojsiju i to je bilo dovoljno poslati ga u jednoj nemogućoj misiji da izbavi svoj narod iz ropstva. Ja sam je bio odgovor svih izazova, svih problema i svih oluja koje su se pojavila u pustinju. I ja sam je jedini odgovor svih oluja koje će se pojaviti i na moru. Prije nego Isus riješi naše problema, on nam najprije želi otkriti tko je zapravo on. Kad mi u istinu pogledamo tko je on, onda svaka oluja postaje mjesto mira i sigurnosti, ne zato što više nema oluje u životu, nego zato što onaj koji može umiriti te oluje u životu je sa nama. Da budemo real za trenutak, a možemo biti malo real. Možda neko od vas se trenutno nalazi u nekoj oluji. Ne znam kako je ta oluja. Ja ponekad se nalazim u olujama. Nekima je možda ovaj festival vrhunac neke životne oluje, pa pitate se, došli ste ovdje i onda se pitate zašto sam uopće došao ovdje. Možda me je neko natjerao. Možda sam osjetio taj peer pressure da dođem na taj festival. Nikog ne poznajem. Ili barem ne dovoljno. Možda nekad vas se osjećaju nelagodno vratiti se realnosti nakon ovog festivala. Možda oluja kojom se suočavate slijedi nakon ovog festivala. Tražiti odgovor na pitanja bez Isusa. Znate kakva je to misija? Sad ću vam reći. Tražiti odgovor na ta pitanja bez Isusa je zaludna misija. Isto kao kad su apostoli pokušali riješiti spoljašnje probleme oluje s tim što su rješavali unutarnje probleme prazneći lađu. Reći ti jednu važnu stvar. Ne možeš isprazniti lađu više nego što oluja napuni vodom. Potreban je odgovor izvan nas. Potrebna je reakcija koju ja i ti ne možemo proizvesti. Potreban je netko tko u biti može stišati tu oluju,
a ne isprazniti lađu. Spazite završetak Oluje. Mir dođe jedino kada Isus uđe u lađu. Jedino kad se nalazimo u njegovoj prisutnosti, Oluja života nemaju efekt na nas. Kad god se pojave valove te oluje, kad god dođu ti osjećaj samoće i straha, možda ti Bog govori o trenutku. Možda Bog nekom od vas govori o trenutku. Da dođete bliže k njemu. Možda se suočavate s nekim pitanjima koji su malo teže. Možda imate neke tajne koje niko ne zna. Onda vas jede iznutra. I to je neka oluja koja hara već neko vrijeme kod vas. Možda Bog nekome već govori u srcu. Ja bih zamolio da ustanemo. Otpjevat ćemo ili izmolit ćemo jedan refren koji meni puno govori kad god se nađem u nekoj oluji, u životnoj oluji, kad god se nađem u stanju u kojem nemam odgovora, kad god se nađem u stanju kad onda ne mogu ja riješiti ništa, ona lađa se puni vodom, ne mogu ja isprazniti, šta god napravio, jednostavno se puni vodom. Ponekad pjevam jednu pjesmu koja mi jako puno govori. To je jedna himna koja ima jako lijepe riječi. I ja ponekad pjesme u biti molim. Ne znam da li ste molili pjesmu. I onda zapjevam tu jednu pjesmu koja se zove Turn Your Eyes on Jesus. I sad ćemo pjevat tu pjesmu 2-3 puta. Molitveni tim je tamo na ćošku. Ja bih zamolio svako od vas koji osjeća nekakav dodir od Boga, od Svetog Duha. Svako koji želi molitvu, svako koji želi predati svoj život, svako koji možda ne mora ništa ni govoriti, samo želi da se neko moli za tebe. Uputite se tamo u molitvenom timu. Ja vjerujem da ima puno ljude koji se želi moliti s vama. Ljudi, zato smo ovdje. Stvarno je fun, stvarno je biti predivno biti na ovom mjestu. Ali potreba nam je dodir od Krista. Potreba nam je dodir od Boga da jednostavno osjetimo da je On u lađi. Jer ako Bog nije u lađi, ako Isus nije u lađi, mi možemo prazniti lađu koliko god hoćemo. Oluja će donijeti još više vode. Amen. Ajmo pjevat i molit tu pjesmu. Ako Bog nekoga dotakne, odite tamo na molitveni tim i onda ćemo se moliti za vas. Ajmo moliti Boga s tom pjesmom. Odite kod molitvenog timu. Ako vas Bog dodirne, odite tamo. Turn your eyes upon Jesus. Amen. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Okrenite lice Isusu. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes, Amen. turn your eyes upon Jesus.
naš, hvala ti Gospode za Tvoj duh. Hvala ti Gospode što dodireš nas, Gospode. Hvala ti Gospode za svako srce koje je osjetilo Tvoj dodir bez razlike da li su otišli tamo na molitvu ili ne. Gospode, hvala ti što možemo uvijek biti sigurni kad dođemo k Tebi da se Ti približavaš nama još više. Gospode, blagoslovi nas ovu večer. Neka Tvoje ime bude proslavljeno. Neka, Gospode Bože moj, svako srce osjeti Tebe. Proslavi se Hriste kroz svaki život, u svako srce. I neka, Gospode, budemo otvoreni za ono što Ti imaš za nas na ovaj festival. Neka budemo svjetlo svijeta. Tvoje ime neka bude proslavljeno, Hriste. Amen.